Yabiti nibashimira munonga kandi mwena bari ya program omurembe nimbakirira kimwe kandi umwana wanje ushenga program eji omtebekanisa wayo no bwino Rebecca Nkaburijo kandi netishwa batayibitu aba Radiant wine products nyingi kandi nunje munonga iwe nko mucyaro ryoko hoizo ine kwesa kandi ukarebekaje ishukya ukarebekaje omburwa ukarebekaje mwana wasakwesa mu Radiant and Dandruff hair cream nenonje munonga kandi okikuta omubishoke ryawe one kuriya wakikwesa noterera kandi abonera kandi aba Vision Group tukuretera o magazine burunje munonga aka magazine kamwe naka Freya for her nakenkumitano kandi ukashanga abantu bona baguze impapuro z'amahure kandi nabo hine aka Bride and Groom akona ko mutwaro kandi harimo ibintu binje munonga ebyine kumanya iwori yo kunotebekanisa emukoro yawe ya birthday ya wedding ebyo na mwana wanje no bushanga omukatabo aka Bride and Groom harimo imyanya murungi harimo butimba burungi harimo akabagore kwashimiye kwa basha n'ibintu byona program eri zoba nza kureba kandi fashion emwe y'abacyara eyimwine kumanya ya baby hair style ne style nungi kandi yo na leta eri zoba ngomanye fashion ejo kwa kugikora oshimiye kwa nagikora no koshimiye kwa no bugirebera ekikuni kujyanto gumene itwe kandi tugende omukugwitwerizo tatayisa atugambire binje bikukira Nakushimira nyabo. Kare nyabo. Mazina kwetu. Katsime Joseline. Katsime Joseline style yitu inerizo baninga fashion yitu kuza kweri izoba ne tagisa kino gitandukota Erieta. Style yitu kuza kusuba baby hair. Ne kuhindura obanka unkomwana. So twaza kusuba Kiswahili turaheze ntuzagiteka. Kiswahili cyo nkiyamba ki nabo intinye kwanza kusuba Kiswahili toka kwata wivu ngo giteke ahishoke kwenyine no kore Kiswahili rero tekaho wivu jubaziraho ejo fashion nitoza kutanka gukora ninga yitkuza kurugamba weri izoba negenderera ki ahishoke yo muntu face yo muntu skin nibintu cyebeshimiye kwa negenderera ninga kutumiye kwa ntujuke negendera face yo muntu face kwe kubanesha nuko kubasagisa abo kuba no gisiba style zone hati ogu kurjera kala yeye na nechi yana yenda tuzamusiba kala black kala yeye tekwaka mnonga kare tekwaka mnonga so yana yenda HRHM yajiteka black naza kwaka na nrubankisho chiriye yonko nacho fashion negenes bwo mwishokero kwingana kirta nese bwo mwishokero yona iri umuntu eri yakubayina hatunore nkoguye inishokero to ya nacho tuzagisaba umuntu nazaba najangwa inishokero yinjira kuzere nakuna nabagambire mutwine kusiba Kiswahili ketorozo mutwe gwona kurjera fashion yitkuza kusiba iyo kwata pafu so hati twaza kuteka ho wivu Kiswahili twakaheza twaza kuteka ho wivu kwenda ngutuye mu fashion yitu tubanza twabazira Kiswahili kugira nkagume then twaheza kuteka ho wivu hati twaza Kiswahili twakaheza naza kutanka kubazira wivu twaza kutekaho kuza kusiba neji nubwo rabe inamayengo ntujishunshura ebankishoki ntujishunshura odishunshura gonaga mayengo gahoma kandi abo tukugira ngo neji yonke kusibe egistyle nuwivuze nyingi ezikusibe egistyle buriwivu yone ezinje ezina mayengo nisibe egistyle so twaza kutanka kuteka ho wivu ntuza kutandikira kwenyuma tokatandikira hagati abo kuba ntwenda fashion eriya abo watandikira kunuya nkije kikwereza uko kubasa kustayiringa
buri fashion yone yo kwenda natandika kabazira nokora mpora kugira customer tashasha ntukozesa akahuza kaki ahabwe enshonga eriye huze mpango neretera wano noskamoti customer shasha ati kajanga katugume tukozesa akahuza kake tokabasa kutahuisha kitasobanuze kusuba kasawahili hapana tikabasa bwo kuba ntwenda ngo akazaho kagumi watekaho tyo nibijukamo nobo yine kubazira nempitirizo konka mpora n'ubwegendesereza ako customer nabasa kushasha noreje mpitirizo ya ahamunwa harshap so n'umuntu cyashimiye ko nasiba baby stylage omuntu kugira ngo yine myaka ekikuno korengwa kantu wakareba wakakunda kugira ngo kine myaka abukwa buryo muwe no murengo rweye nakasiba akwanka garza buto muntu so nintani sochi area fashion age na fashion age aba restaurant re intano so aka karinka nacho wo kasibere oyihero kazire otatira mezi colors nkeje yinsibere omuntu nabasajira ngo nisho cyeri yawe iwe nko muntu niyo ntano so kandi kakutegensa mwen kine shonga tawo byo kushunsha rankezi wivuze zindi kano ka styling fashion zone zo kwenda obakati obachi mwen burchone cyo kwenda no basa no kiha mu wivecho watigambire wo kintu cy'imyaka ngo buri umuntu abasakaswa na muntu wakuzire nawe anka ba mama bitu nabone basakaswa nabarenga bwarenga imyaka yabo mweshi baby face ryo mukikuru tikata hamuji konka nurusubwa abana batabarya murembe hateje weave abakade nibasuba style ndijo omu weave zindi konke taryeje abo kubeji yabahe abana bato yabe yabishye bato ababa bakazi bato batarya bakikuru umukikuru yakisiba nabaki najiteka mukonka kugira ngo ne ya msige imyaka yeye omukalaza ko kine karemwe ninga kine kalazi kalazona ekine kalazona gold maroon black zona kalazona ziri umuntu cyashimiye ko nagenderera yaza kusiba kantu akana umuntu kugenderera kusiba kantu nkirjera men face yaheza akakunda yari umuntu kasibere nabasagira yakakunda konka yije arkwenda kala itagendera aha mwena kala yeye tinka kamteka nimurondera ka mwena ko kugendera kala yeye yakasibire omucyara nkogu wo murembo wasiba kantu aka ninga akashoja kutukurebera aho kutukuza kutugambira abantu akari ya murembe iri yakasibire naza kwa myanya kintu kazanka hi nikakora buri kimwe cyona ninga tine mwanya gugata kuzama oba mchachi men hona noba noze yabwo kuba nonorebekaje ya bitawa naite mazimana mukore cyamana kureba ngo mu kitwine kandi kintu cyongerayo munonga twenda kumanya ebukwate na fashion age tugamba ho irizoba ya baby hair style twenda tujimanye kuchikwata ho kuchikorana buri kimwe kwa kandi nyenda kwisangu ine kwesa products za Radiant abo kwa Radiant ine products nyingi munonga kandi ishengu Radiant ni futeka sente on program eje murembe yo kwaretere ibintu bitara bumwe na bumwe iyo nko umuntu ebyo ne kumanya kandi okata umunkora okabonera okagumori ya murembe otakagome nyuma konka kandi ningushanka twantse umukahumuro ntsagarka abo kwankwinire binje bukira